Smatram da je jako lijepo mjesto i vrijeme da se nađemo u sklopu dokumentarnog festivala kad u okrilju gledanja filmova možemo promišljati i filmove koji su tek u nastajanju i onda da nekako taj smjer kako mi želimo da ljudi gledaju film i kako ljudi vide film negdje balansiramo. It's a panel about militant cinema and what it means for us today, about the heritage of resistance and how we can create alternative spaces and alternative distribution for revolutionary cinema. I think the potential of Croatian or of our post-Yugoslav spaces is incredible, and this is one place where it's being shown. Kao redateljica dokumentarnog filma i kada pričamo o etičnosti i što je meni osobno jako važno je zapravo uporno ono propitkivanje samoga sebe, je li ovo što radim u redu, koliko ja zapravo smijem ući tim ljudima u život, jer recimo u slučaju Tinke, protagonistice mog filma, pričamo o jako stresnoj situaciji u kojoj se opet ja dolazim sa kamerom i sa cijelim autorskim timom tu. Koliko je zapravo u redu ući i koje su granice postavljanja. Mislim da je jako bitno zapravo propitkivati se o tome zašto pričamo o ovoj temi i na koji način ću pričati o ovoj temi. Dakle, meni je bilo jako važno pričati o tome da žene koje sam snimala dolaze iz kompleksnih pozadina i da to zajedništvo zapravo primarno znači da im je na neki način život olakšan jer je individualistički život stvarno težak. Mislim da intencija života zajedno je užasno važna za promišljati iz početka i na koji način možemo imaginirati život zajedno, iako on zahtjeva užasno puno rada, truda, pogotovo ovog emotivnog, nevidljivog rada na koji sam ja htjela staviti fokus u filmu. Hvala svima što ste dolazili, imali smo veliku publiku i ozbiljni roller coaster ovih 5 dana. Prigoda je vesela i vrlo sam zahvalan na nagradi, ali Ivan Faktor je prije 10 mjeseci umro. Taman je zatvorio jednu putanju od 50 godina filmskog stvaralaštva i Ivan Faktor nam je pokazao ono što bi svima nama koji radimo filmove trebalo puno značiti, a to je da se uistinu može raditi do zadnjeg daha i da ljubav prema filmu traje vjerojatno i nakon njega. Ja taj posao radim na HRT-u već 20 godina i obožavam ga raditi i još uvijek me veseli. Još jednom bih htio čestitati svim nagrađanima, a svima nama još puno dobrih filmova. Hvala još jednom. Doviđenja. Velika mi je čast i satisfakcija da sam uspio osvojiti ovu vrijednu nagradu u ovogodišnjoj konkurenciji koja sadrži vrlo mnogo filmova koji su dobro dizajnirani i koji vizualno dobro izgledaju. Hvala što ste došli i na kraju evo da poželim da se vidimo za godinu ili dvije sa mojim sljedećim dokumentarcem. Samo vam hoću svima reći da kad sam pitala Jakova o tome što on hoće reći o ovom filmu, svima ovdje, on je rekao ništa, ono što se čuje i vidi, to je to. Tako da, hvala i hvala. Ekipa je mala, pa ću ih nabrojati sve. Svi su radili prekovremeno kad su nam svi termini već otišli. Svi su nastavili raditi i vjerovali su u moj film. To je montažer Ivor Šonje, Julija Martinović iz Zagreb filma i imao sam baš veliku sreću i čast da me savjetuju filmski magovi iz Zagreb filma. To su Nebojša Sljepčević, Danilo Šerbeđija i Vinko Brešan. Tako da, eto, hvala njima i hvala tebi.
Hvala svima, veliko mi je zadovoljstvo opet biti na Liburniji. Nadam se da ću opet nekad doći i prikazati vam nove filmove. I da, zahvalio bi Denisu Komljenoviću na koloru, Leo Kirinčiću na plakatu i Ani Grujić na zvuku. Mislim da će Katarini biti jako drago, meni uvijek biti drago biti na Liburniji i hvala selektorima, hvala Hrvatskom audiovizualnom centru za podršku i hvala naravno vama koji ste glasali za film. Mi svi filmski radnici samo zbog toga i radimo filmove. Hvala. Hvala pre svega ekipi Liburnija Film Festivala na nevjerovatnoj prvoj godini koju neću zaboraviti. I najveći hvala zapravo moje ide Teu, Valentini i celokupnoj zagrebačkoj ballroom sceni na poverenju i razumevanju. Ako kažem da Silvestar nije mogao doći zbog obiteljskih razloga, bojim se da ćete povjerovati da je nastavio snimati film. Silvestar je zaista hrabro krenuo u to da pokaže onu istinu koja zapravo je pokazala da svi mi imamo dobrih i loših trenutaka, da su sve obitelji komplicirane i čini mi se da je ta istina, za razliku od istine pod navodnicima društvenih mreža, doprinijela u velikoj mjeri uspjehu filma. Hvala vam još jednom i doviđenja do neke sljedeće prilike. Pridružite nam se i na 23. izdanju Liburnija Film Festivala, stvarite i dalje odlične dokumentarne filmove i vidimo se sljedeće godine.